Mateneke kana matigateneke. Ne mateneke. Gomisi ya kwa Kenyanya ri. Ihara hokire. Sikoya to shirete moriyo. No izado bakibia. Egina ni kujifishi. Ni kujifishio. Rari kana kenge ya kiuga Kenyanya kuri athika atorogota huru baroneka. His revenge was served cold Before the year ended. in Kengangaine. And you see, we can laugh about it because I have talked to the king of Kiwosho and Akiri Hadu, so we can laugh. Guraro. Tiyo kembako no. There is a trajectory. There is a trajectory. Ya mundu ginya hale okinya koria rais. No mentally re. Mwere waku no ikerete the miaka mingi. Kogo ni oira feria okinyaga. Hale ofati rugo feel gete. Na hale ofati go stopera. Yes, actually it's supposed to be stopped by it's a Newton's law of motion. Ugeigwa ru ha jointine ya iru. Yes. Ni wakiria degree iria allowed. Yes. Ni umenya you have nothing to sit on. You see, you are supposed to achieve katakata ka muthirimo na kierori. Hafati yako na kindu gito right angle. Which is a 90 degree angle. Ege kinya acute. Hakini register we are on one way. A natural involuntary body action ego kunyita riera. Kiria kihakuhi. Wapi ndulu re? Galoia Junior. Re araria na isire hatire gete. He had gone too far. You know, at that time, you don't even have time to pray. Don't you know, a milliseconds? You got to the rat with a fair there. My MC now ole man nyale ha Pore no yo ya Nari na ke MC man nyale re aracokira aramenya no wago ari ni arege kibo araba aratiga kumaka. And then you see, when you fall like that, when you wake up, ora ya ku explain rationale yaku ya Kugwa. Lekao dia Ngaruiya hakiuma gete. Video le iroreire. To be analyze it. Na dami iroreire ringi na ringi. Yes. You see, ne haro hu amuna to hito nake otura kuria thiini akiuga ne haroneka akioya giti no thutha ucio matiramenyeka wega kiracokire guthieko kuringana na aria marari hando hau. Na reporter tawate amuna tore witu wa Embu Masaria Mohamed. Karigano ria kurathire Ngaruiya aronekana akioya giti. Undu ria uri na kirigano akagegia ndu kuria Ruiru ni ati agithi guikara thi hatirare giti. Ngaruiya ni aronekana ahauka emadathi mbere ya kirindi
aria maratafanagia igongona riu mageria kumucairira marakora mari haraihu na aria maraikanĩtie nake matiarĩ na wĩra wake mwene igongona riu nĩarutĩte statement ya gũkũmithia kĩũndũ na kũmĩhe ndũmĩrĩri ya pole ona kũrĩa ũguo abangi a igongona rĩrĩ nĩ maugĩte atĩ kapeti ĩrĩa mararĩte nĩ iramũteithĩrĩria kũnyihanyihia ituba gĩtagwo macarie Mohammed yo no herero yani mũndũ ũrĩa wa mũcingo wa mohoro etagwo atĩa Zakari kũringana na arĩa mareroreire Ngaruiya akĩharũrũka ũndũ ũcio ũrambirie ũragegia arĩa maratabanagia igongona rĩu ingĩrora nyamũ ĩyo rĩ Ngaruiya nĩwe ũrathamirie gĩtĩ harĩa kĩrarĩ aja he ngomi cia gwake nyanya cireherie gĩtĩ deliberately mereheria historical injustices nacio icio nĩ ikĩactaga with speed mũini ũcio ũrĩa ũrĩ gatũ na atungataga kũrĩa kwa mũgathe mũtongoria wa bũrũri nĩ aramenereirie gĩko kĩu na arauga kũu kuonania thirikari no ĩkurumane no, I talked to him, he's okay. Bora ndae na nguraro Daddy. Ona rokerie ta spring. na wahuria bisari na buroga Ngaruiya gũturũkana Ngaruiya kũmandathi nĩ gũkurumana nduru kũgithio bu no weko no gwĩtio kuoya magũrũ igũrũ rĩ you had no control. It is involuntary body action kuoya magũrũ igũrũ is part of cushioning. Karekana na aira maikare thekana matigaikare matendeke kana matigate Yoro kau atiga gũtũthekia next year June after Madaraka Day. The good and the bad thing there, it was captured on tape. Yes, it is. It's actually going to become a meme. I can bet you. Or other is name meme. Dulu. Oh, Ngaruiya pole. What's your no? Oh, jajo nake. Twenda pesa ciaku. Eure Kabui ni arathura iten gũtiga wĩra na December atige wĩra thikũ ni arathura iten ni arauga environmental factors iramũtindĩkĩrĩria rĩ ni araremwo gwĩtiria hostile working environment ni arauga hena hygiene factors sitaramũviva ni araga the Abraham Maslow's hierarchy of needs and the motivation theory kararugithio canga aja aruta supermarket-inĩ ni araga kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo a mishap in a love relationship with the girlfriend na girlfriend rĩ agĩkũnja mbũri na kĩu na rũa akiumagara. Yes. Now he's saying the spirit of his ex Niro kariu kumuhaunt. Naki ka ex ararehirwe munene wake Kenneth Kabui ni arauga he maundu maramurumira maria enda kumaraihiriria biu na njira ya gucoka rugongo. Kenneth Kabui Yarauga nego coka kwa marumaneti kuraya na mitandio kũrĩa arahitukira
No marumaneti. Yes. You see, Kabui karuta supermarket. I just likweka we call it safo. Akeherio ha matunda fresh. Agetwaro kuria iguru. You know upstairs go supermarket waita maria maigire. Utikona traffic nene. Na kuone kwa indo iria bulk. Tondu gutikona kwa indo iria cia essential daily products. Cia kiraini kinene. Nukatwario ha mikondoro, carpet. Yes. Indo ici itare fast moving. Exactly. Indo iria meka planning matanagura TV ku area yo. Is in that department. Riu thina wa Kabui kira ri. The ex oyo matiganie nake ri. He made a profound visit to his worker station and treated him like a nobody. Muhikio wale wake. Yes. Ex ri. Matigana na Kabui ri. Keike ri. Ni athira gicemania na igego ke. Riake. Marayo karake ku supermarket. Na Kabui arona undu ucio urari planned and very intentional. To supermarket nacio ni nyingi. Arakiwa marokire ku nginya indo imwe maragura ri ciria therero branch iria ingi ogetha ma insist indo cio ke kuri magure through that outlet. Yes. And you know ex moka na mundu wake ri one ni mundu ki modo shawa weke wallet. Yes. Ni mutunga tungu ona kiruga mori dwe mundu kiruga mori kiwa mundu cio how much he is worth. Yes. He mundu ona mururire wake wa ikairi na hana mundu cinagwo ni riuwa. Yes. Na manyatha maria arekira na ma open ri ni maria ma Dior. Hare harana karia Kabui ni kiora thrighten gutiga wira ri matirarekania moko na mundu ucio ri ndamenyithitio Kabui ni urari ho hau mbere kuringana na Kabui arona ni aragwo ni exioliku arona riu muhiki arekire maundu maya mothe intentionally. Yes. Nigetha moke guku mamuturithie wega tondu kandira uga atiri Babe, just pick what you want. You just tell me what you want. And na beno yake ni ya rugongo ni ya ruguru. No, Kabui has to be bitter. Just tell me what you want. Wewe unasema tu hiki kijana na teremusa. Wewe ukitaja yeye na teremusa. Haya attendant. Umesema anaitwa nani? Kenneth Kabui. Kenneth. Sasa mrembo yangu hii anataka very good mattress. Do you have guaranteed form? Ni sile skopale njuu. So kesa yeye naona sample. Kenneth Guikarira wira. He has no choice. Kinya uniform. Ngathi. Karaigwa ko harorukia mattress ciothe imagwire. Eragia dasi koti. Wewe aragaturire ri. Kaharukia mattress ya mbere ya igwo thiri. Muruguru uyu mumutunyi muhikiri. Amara. Darling, hebu kuja tulale tusikie iko soft namna gani. Well, take your side. According to our culture, you should be on the left. Ndio Kabui kaleo ha. Oh, you feel like dying. You know, hell no fury like a woman. Scorned. Where are you? Unasikia aje, do you like it? Wanja, wewe sema wanja. Pana ugupa. Mwiki atago wanja. Wanja, you just say if you don't like it. I don't like it. It is a little bit. Sasa Kenneth. Panda U10. Witan. Akinya mushukani na goro. Panda tena. Tafuta ile misitu. Wewe iko na ile nasikia ya Dr. Matre. Teremusa hiyo. Very good, wanja. Lala tena. Iko misuri. Sawa hiyo baby. Taweka kadu. Sasa Kenneth tunafanya kitu inaitwa home makeover. Hau ndio harato bile Kabui kaigwe ginya gukua. Karame indo iria ciothe kagurire muhiki uyu ri. Ore kamugurire indo. Ni cirari purezo. Weka carpet ile misitu. We want the Persian rugs. Pana hii local Persian, Egyptian and the Chinese rugs ile misitu. Remusa yote. Kabui karara ma carpet. Wiki akiwa not that one.
Gakaro lithienge. It's okay, girl, Toto. Take your time. I am buying you anything you want, Wanja. Wanja, you are the epitome of my affection. Kafu anagatie kao thea cigota icio hari Wanja. Maragorania maindoi. Maragorania i. Wagwa sasa Kenneth. Tuonyeshe sisi mali muko na double door fridge. Ne fridge no higo kakatandiro. Tondu oy wake mutengorire ri. Yes. Dakio Kenneth ri. You are a good attendant. You actually, I should consider you in my company. We have a line of warehouses. You look like a very astute one. You are rude in what you are doing. I'll talk to your supervisor and recommend you get a promotion. Sasa tunatoa wapi fridge? Fridge mutasaidia huko mbele. Supervisor wake Athiate. Kabui. Take them. Wewe umesikia mtu anasema mpaka uko mzuri. Peleka hao. Kile watu wanataka make sure they challenged. Mkubwa ni vile nasikia wewe. It's okay. Take us. Yes. Kwa fridge. How much is this one? Wacha niangalia tag yake ni 230,000. Iyo Teremusa. We are going to buy that one. It's okay. It's okay. That one actually you are very cheap. Kwani ya muogopi hasara. Unauza vitu bei nafuu. 238,000 is change. Hiyo ni change bwana Teremusa. Agalto tu Wanja. TV ulisema ile uko nayo ni size gani? 32. Ongeza inchi 100 kwa hiyo. You cannot hii TV at 32 inches. Itabidi tukiangalia wawili tunafunga jicho moja. What a shame. No wako ni 32. Kabui no araigua. Na ne brand iria cia ruthuri kianda. Cia kuoherwo na katathi kairo. It's the same. Wapi onyesha mimi ile inaitwa OLED. Pana plasma, pana smart. OLED. TV ya OLED ile hivi. Ile pesa ngapi ile cover kidogo? Hii natoka 390. Uweka kwa mzigo. Ongeza kwa basket. Ongeza kwa shopping list, bucket list. Weka yote Teremusa yote. Very good. Vitanda siko wapi? Kama leo. Ora ne muthiru. Siko ngabo ile. Peleka sisi. You are a good person. I like you a lot. Actually you deserve a very good wife kama wewe hujaoa. Kere thiara kijando kanyikara. Tigane haria wira inde. Yes. Ni mangiarugamana. Ni mangiaria. Oye. Kitanda ni pesa ngapi? Agalto to Wanja. Unataka gani? Ile. How much is that bed? It's 200,000. Uweka. Supervisor. Etatia. Kabui. Ona mundu cionere haido cio ciothe naga swipe kamweri. Arauga Kabui. Nimeona hii watu wanapendelea sana kazi yako. Wewe ndio utaongoza delegation ya kuwapelekea. Kama mkumbwa ninasikia kahoma utaponea mbele. Enda pigwa na hewa huko nje. Relax kidogo alafu wafikisha ukuja. Yes. Kabui rubika pugwekera indo. Kari karakora Wanja nginya ni athamirio gated community. Karatwaro leo kona indo iria cira arutwo nyumba ri tondu kaiu atiriri ile vitu viko huko umetoa. We are replacing everything. I don't know umesasikia home makeover. Unajua my Wanja here is a beautiful bird of paradise. Mtu ya kutoka Mugoiri. Wanja no Mugoiri. Namuita Nyar Mugoiri. Toa yote. Mtoa yote kila mkitoa mna replace. Tuindo tuothe twaru twa fridge karaga kuiga kinya mundu njohero. Nikwagurire Wanja TV yake ya ruthuri. Ino hero ndingionwo ni andu eri. Kanya mukara kahangira go gagukira itunguru na iciko ka girini. Toma tuothe no riri. Ero sasa mukiwa na hizo mnaweza tafuta
mtu ambaye mnaweza kuwa msamaria mwema kwake mumpe. Those ones we are donating. Kabui ke roinde jukaro na abere yawe doki. Aro na abere na yawe ndo wake. Aki yado karauga. Karauga ndo jure ni gutumaga tuthuke, kaguruke. Karauga Magai waja uguo niguo wona. Amura speak English. Agni hodo arumirona na kiuge torani tona nyamu. Ya maguru mana. Romeo yake. Ile muarori. Arazo kamodo arakujurira Kabui English yana. Idano siake na idano sia kuru. Mwera. Unaweza hata beba whisky niko naye. Kimaliza kazi uende kunywa. Kile wetero. Mikoma awendo. Tiro kirimation ya wendo. On topo watu kale huo. Aswa udhire. Nwe modo dai na kuru ateno ni ex. Harauga. This young man deserves a very good life. Wewe vile nimekungalia vile uko mtu energetic. Wewe utasaidika sana kwa utaenda mbali. Mimi ninaona nyota yako si mbaya. Wanja si unaangalia hiyo that young man. This one deserves to be recognized. Hata customer service yuko misuri. Sasa yeye kipata tu mwili kidogo. Afuri wa hada idoro wogo muda tiga wira ni undu wa maundu ma ngoro hakania na hakiri. Kabui ngoro na hakiri hakanagio cicieri ri heke mwe kiaga ki daniele go tiga wira na murwanyu kwa nindi araruire ni arorete iguru ukuri ciana cia nyiria nini gutiga wira tondu wa mundu muka tiga kumwita guo. Ewo ono cio ndio kumweheria meciria-ini maku. Ucio ni muthiu. No arakiaririo Kabui. Aririo kahora. They cannot get worse than that. No. That is a serious conspiracy. Kabui dia arabatara kwaririo. Ni arabatara guikario the ni andu mena uhoro wa keke. Koroide. Yes. Na vesa cia Gathiyo. Reure. Ni undu wa Blackout ile yale kuo muthenya wa ira. And it's not the first time to get Blackout on the national grid. Bururi mugima yoge kora nduma-ini. Yes. That you very curious and inquisitive. Kumenya kana hii no ithu kana nginya mabururi mayo kireiria. And you know, I was very amazed. The last time bururi ta wa United States okire mbere itu makinya maingi. But you would be amazed kumenya ati the last time magete kindu kingitwo a near national blackout. Ti national. A near national blackout. Nere yetagwo the northeast blackout of 2003. That's 20 years ago. Miaka kibao mithiru. Kuma hindi othie kuora thitima ri. Nima nitugujatite na Ambrose Kamau. Yes. Early in the morning. Akejuria kana thitima ni iracokire gukundira mura ni icokete. Akenjira we miaka iri athiete America na ko ti meingiri. Gutire kuora thitima. Oh yes. Actually, the northeastern blackout. Yari on northeastern United States, Korea, southeastern Canada, na Ontario. Tikodo guothe. Na diaikari ona mathaa matandatu. And some people resigned. Gukuri. Tayo ndathikiriria ha news cia thaa 15 wa ina githoma. Ndagaria uthikiriria explanation iri ya CS wa energy CS Chirichiri. Yes. Akeheanire ya gitumi gia thitima kura muthenya wa ira. And I want to say categorically, yes. I don't buy the explanation. Yes. I don't. No, it is neither here nor there.
CS dikire moge mo na maundu ma engineering ya thitima no explanation hiyo ya waziri de na ngomana tondu ya kiuga ngaraini anga ya kuma na roko anga bometi anga guthie kuria Nyanza na overload anga ya kwe maita matatu more batie gukua na direge no riu agikoni yo ina thina ri uhoro ucio rahutia mundu wi githurai atia. That is what we are asking todo. Ona we shia weta layman ni uko imagine. Gutigikoro grid yo the national ekoro integrated in one line. Atira ini mwegigia na thina. Eko affect the entire network. I don't buy that explanation. Serious. Na bururi onu tukwenda by the tutweke serious right from the president. Na president riu ni afatie gukinyukiria andu ake makinya. Gutigitweka thitima iri ura bururi mugima. And the entire country. Uhoro cio gecokera ria mbere. Ria keri, ria gatatu. This is the third time in less than 6 months. Less than 6 months, actually. Thitima irora bururi mugima. Irari, exactly 1 month after the other. Tondu ria ngiriga November. 1 month after, thitima ikaora bururi mugima. Unless there is heka undu tutarerwo, nie ne ndireciria kuri andu macungite wira-ini na ni manabatara kwarahurwo. Ni kurabatara gwikwo maundu very profound and bold. Tondu gwikinya ginya kiwanja kia mafururi kia ndege ni kiraga thitima. How? The biggest airport we have in the region. The busiest hub in East and Central Africa. Yes. We are without power. Na ndakwira atiriri na kuo tirita ria mbere. Riu nika gukira guihitia ria mbere ti hitia. No riu hitia gucokera the same way. Because gutiekiro kindu gitwa any mitigation measures. No, some people are very much asleep. And nimabatie kwarahurwo. Na niĩ ndĩraugĩte yo when I'm waiting tondu gutikire kuratuka. By close of business today angikorwo gutire andu magoko matacukeirio makinya ministry-ini ya energy na management ya company ya Kenya Power, then I totally resign to fate. All the way from the generation to the distribution gufatie gukorwo makinya moetwo marumu tondu nginjira uhoro ukihapeniria mbere ukihapeniria keri uhapeniria gatatu riu ndingiona minister kwanja. In fact the minister is shameless gutwira atiriri undu no gwicokera ringi. Is that shamelessly bold? He is very shameless. Ona ndatuhe mwihoko atiriri we are working around the clock to mitigate and make sure this does not happen again. Aratwira ati no ku happen ringi. I think he is a joker. Chiri is a joker. And he is not a good joker. No, ndakura ndocio ni mabati gutacukirio makinya marumu tondu thitima kura bururi mugima ri kuku ni kurugamia bururi tondu kuwa nginya mathibitari makoragwo mena life support systems they will be affected maundu maingi muno the losses iria ciratandwo ni bururi just yesterday is insurmountable. Na riu tuwa riu ndore kwanja ucoka kundakaria makiria no you explanation ile ya heone minister heone minister company ya Kenya Power they will not give an explanation. They won't for who they won't makirau they won't they will not. No fururi ndi turi ithako ringi muno mutadu No, they won't. Agikorwo cio ndi minister wauga uguo na atwira ati ona ndaratuhe mwihoko atwira it will happen again. It will recur. It's unfortunate. It's very unfortunate. Heavily unfortunate. No, you become a laughing stock. Oh yes. Na riguo maneiba maitu makoma matwete gitio wa Uganda na Rwanda. Something is amiss. Anyway, no Ngai woma will be 60 years. Twiharirie kungwira miaka 60. Na ndo mamu tuzipatie uko tukimagweta 60 years after independence. We shouldn't. Yes. No, waziri ndanangomana. Ni adakaria actually. That is not what I expected kuma kwe minister. And wake you atiriri might happen again. Anyway, who are we? Nick Nanan. Me da iko vila forte. Sit back.
I'm actually even imagining ya thitima cio githemba kiu ri statement yo koragwo oyo igacenjio date Kenya Fund bathondekire template yes ya kuririca thitima cio ra bururi bugima magacenjio tariki eko yana keria speech ya swearing in ya Museveni icenja iyo githurano na commission okone acenje na mwaka na commission wa commission ya githurano gutire itatheko no de bogero na ndumiriria barekagiriria ri yes it's almost the same thing. It's a copy paste affair. Yes. na lilo ona maundu magiceto ri you see for customer service ni ufatiru wagiceto maundu kamera atiriri this is what happened na tureko ku address thino ucio they won't explain. They won't. Adu sit back. Nazili atwira it will happen again. Yes. Aidure katoko hebesha. Disebe no nira atengera muno na jathini ekujirite atiriri anene murahoranio ri ole atuhoranagio Dithemba ekujira turie mwangi wa nyina atoto aratuhorania githemba kiri kutono twambire tukiongererwo ithaa keuro okay dio wekendia kwari handu ni hamunene agone turahorania tukibatie kwanjia made ya next week. Ni made ya next week? Yes, the 17th. Wiki na wiki mwaka othire. Aya kamwaka oinamire. Toru ni made ya next week ya kile date 18. Aya ni made ya next week. Na wajiage baigire made ya 25. Maigire kirithima. Kibwe kumana munene ke munene ya awikara thiri na ugi uria ekwathuo ni rohori kana uri iguru ri gukiuga niguo tukire maithui turi tiari tondu we brave in the rule of law and the protocol of hierarchy. Yes. Nagio ni gututhikiriria nda gatwandikira ndumiriri na ni wega tukuririkania ithaa riri turi ona mbeca ciaku turi ona hotani agitukunengererio mundu ciake 333 uraingira thimu-ini gathi hare ha M-Pesa ugekira pay bill ya 9155 account ugekira ritwa kameme mbeca ugekira ciringi 99. Yes. Amoni karauga ati no nyende murehwo njanjo o uguo muri Jajo na beto ikarire dogo. Jajo na ngwe. Ana tukiona yo he kundu kure mara. He kundu nige kurito gwikirwo. Yes. Rogo wa ngwe. Te kana tu hoita hare ya muoyo. Itakuwa msita kidogo. Ne kurora gwo ninge capabilities and believability. The one is believability. Odoge kiega thukiita hare ya muoyo. Na ndo metikie mario thabari-ini. Na ndo gikie waku ni mogithi. Yes. Kana evangelist wa Ngojiri. Umwe ita ati ene asia bori. Koisi esa gwate. Tia mule nyama choma mbe. Pero hali sia bori. Soyo. Bori egecinu. Oge sia bori. Eti gweta wo.
Eto cia mburi nĩ hĩa. Ĩrĩa arehagwo nĩ Seima, gĩtiguo. Eto cia mburi nĩ hĩa. Cia mburi nĩ hĩa. Tũkĩ-advance mburi ĩyo tũkĩmĩhĩhia. Rĩu ĩtagwo nyama. Machoma. Yes, no kũihũra. Shuka. Tũretũ igũrĩa mũnene egũtũhorania mũndũ akĩnyitĩrĩra harĩa ũgĩtwaru o harĩa mũndũ arĩikio. Yes. Ota gũtũigua ũtukũ. Ota kũigua rĩu athiĩ nĩ moka na maninyarĩ tuĩ nĩ mapĩĩo na gatonye wa mbũngua. Yes. Ũrĩa kũrĩ ikara. Ũrĩa kũrĩ ikara ithuĩ twĩrĩndĩ. Ithuĩ twĩ njamba cia wĩra. Yes. Kaiwa mucia kĩganda gĩkĩ. Njoroge nĩ akenio mũno nĩ ũhoro ũcio warĩ of goat. Cia mbũri nĩ hĩa. He also used to do that program, didn't he? He used to do that program. Yes. Nĩagĩte cia mbũri nĩ hĩa. Jeff Njoroge. Cia mbũri. Mbũri nĩyo yatuĩkire nyama choma mix. Mbũri no rũtara yaigĩrĩirwo. Na mathagiro maikĩra atĩ, what do you call this? Makĩrigwo. You know the beauty about Kameme nĩ atĩ ona andũ arĩa marutaga wĩra gũkũ rĩrĩa matarutaga wĩra gũkũ no mathikagĩrĩria. Yes. Zabusi ni pebe. Yeah, actually he used to say that. Maragwa Mercury system. Yes. Founder Evans Wajoike. Anakuwa nginya tuibirika. Tibirika. Yes. Laiko miremo ina thate vai. Tuthiĩte wega. Tũkũmenya nũ gagĩka cia mbũri. Kana iheo mũthoni. Rĩu ithuĩ tũkorwo essential service providers. Rĩu mani Simon no aheo tabarĩra arege Sandi. Ũcio no ahotane nayo. Ũcio no ahote nginya itaha rĩa muoyo. Agĩrĩ spiritually na kĩrĩkanĩro na liturgy. You have to give it up to Man Simon. Man Simon gũkũ no ahunjie. Wega piũ. Tiga nĩ kũrega twaregire kũmũhe ha kũhunjia rĩ. Yes. Man Simon no ahunjie. Rĩu thĩna wake no ahunjie. No rĩu harĩ handũ arĩcoka gũkũ thĩ nyũmũ. Nĩ ahunjia. Acoke rĩkia kũhunjia. Aigĩrĩre rwa wakĩoi. Nauge ũcio agetwo Mark, kamanda wa kĩoi. Ngũĩra kata. Kata na ngũĩre. We have serious talent and variety around here. Mũndũ ũkĩhunjia gũkũ nĩ Simon. Arĩa matahunjagĩrwo no mahunjie. Gwĩciria no Simon no ũngĩ. Pastor Ben nĩ akĩhunjagia kuma gatene. Yes. Wanjikũ wa Ngure no ahunjie. No ahunjie. Wa Kĩrumba. No we refuse. No, ũcio no aheirwo ithomo. No ti kũhunjia. Kĩrumba no aheirwo ithomo. Fast reading nehere. Wahianyũ angĩharĩrĩrio wega rĩ. Erogia namba cia magũrũ-inĩ rĩ. No aheane kiugo. Gĩtarĩ kĩraihu. Kiugo gĩkuhĩ. Kĩrĩa ngĩka ndangĩambata igũrũ gĩtũri.
Atonya. Never mind, he also has a lot of theological knowledge. Not like Hujia. No. Heta farre siho ona tutigegeria. Kuni andu amota Gathemba. Kingpin. Kingpin cha. Katram. No. Gathufa. Pana kuinia cha. Kuinia. Gathufa. No. Kamuleshi. Kamlesh, yes. Kamlesh ni ari kaundu kau we. Na ntuthia nake the Great Harvest Mission na gatwarithia wega muno. Yes. Uguo no ehokerwo kiugo. Ucio no ehokerwo mena power producer Mr. P. Acio no mathie wega. Magikomba inu oguo ri. Ni meku drive kiugo. Yes. Muzima cha. Pana. No. Msimu nataka yapie programu ine ya ritaji. Niyo keta mugeni. Hiyo hapana. Niwe yala uasiri. Gato nyato singemue kihujio mundu wa 80. Muitire. Mondlo pauti. Yes. Kiugo. No. Muthoni wima ucio ni wima kidete. Mase. Muthoni wa wanja. No Stacy cha. Muthoni ni hari muthoni na ni hari Stacy. Stacy kiugo ini ni twamweheria. Ucio ne no tumupie na gathuki. Wewe tureka presentation toria speaker hega abunge handu maria nigetha amenye gutuo ndu atia. We munene ni atuthikireirie. Nigetha amenye decision ile weka atia. Akumiki. Prince Saimo wa makaga riri. Pana. Ucio no heo ngatho kwarika. Ucio na mabatie kuhaka ni haria kiugo kiriri. Yes. Mahakanio muno mahakanio na presentation. Based on that an analogy, no how to make decision. Ya nuwe wikia ha. Yes. Taure hawe na choice ya mweri 24. Murekio. Yes. Lua geiki ya murekio. Wega tondu murekio na kune kula patara mundu warahukite kiroho. Tule mzima na Prince Saimo. We mzima murekio abe amure muigana ni etha. Era ikomire mwana fota wandu. Na kuratu iko nawe no uhujie. Well, you see, we all have we all have a pulpit one way or the other. Tondu bade ko mugati take kanua gothe kena kiu kena mihumu kamugose. Yes, so we all have a pulpit one way or the other within our respect. Yes. Kiona Gathemba ni ahujagia ko ai oyo Gathemba chef Gathemba nyathio ko karigo Woko. Ai. Gĩtũmũthikagĩria kahora. Pesa ciĩ haha.